Ek weet sommer u is gereed om die woord van die Here te ontvang. Tye soos hierdie in die teenwoordigheid van die Here maak ons gereed. Maak ons harte ontvanklik en oop vir die Heilige Gees sodat ons kan hoor wat die Here vir ons sê. Amen. Sal jy saam met my blaai na 2 Korintiërs 5. Tweede boek van Korintiërs. Ons gaan lees vanaf vers 1. Maar voor ons daar lees, wil jy net jou vinger daar insit en dan blaai jy net eers na Hebreërs 6. Sit net jou vinger daar by 2 Korintiërs 5 en dan blaai jy na Hebreërs 6. So hierdie skrifgie in Hebreërs 6 het ek gisteroggend in ons bid hier die Here vir my hierdie gegee en ek wil seker maak dat ek elke persoon se aandag het. Hierdie is vir elkeen van ons en ook 'n vermaaning vir elkeen van ons. Dat ons moet seker maak wat ons doen met die woord van die Here, wat ons toelaat wat die woord van die Here in ons doen. Verse 7 says, land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receives a blessing of God. Ek en jy is die land waarvan hy hier praat. Die reën wat val, en hy sê, the rain that often falls, is die woord van die Here wat ek en jy ontvang. Is om onder die geklank te sit van die woord van die Here, of dit in 'n setup is soos vandag, of dit musiek is wat ons hoor, of 'n boodskap op die radio, of op 'n WhatsApp, dis die reën wat hy van praat. Vers 8, but land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. So hy gee vir ons 'n kontras tussen hierdie twee. Al twee van hierdie landgoed kry reën. Al twee, die een is nie 'n droë land waar daar geen reën val nie. Al twee kry reën. Maar die keuse is myne en joune, wat se vrug daar gaan opkom. Die keuse is myne en joune wat ons maak met hierdie reën wat ons ontvang. En die eerste is waar ek en jy wil wees. We need to produce a crop useful to those for whom it is farmed, so that we can receive the blessing of the Lord. Maar die tweede vers is 'n realiteit. As ek en jy nie toelaat nie, but the land that produces thorns and thistles is worthless and in danger of being cursed. In the end, it will be burnt. Ek wil dit vir my en vir jou, dis vir my 'n wake-up call, soos dit vir u moet wees. Dat ons moet seker maak, dat die woord van die Here wat ons ontvang hier op Sondag, en by 'n Bybelklas en by 'n bidtuur, waar ook al ek en jy die reën ontvang van, maak seker dat ons vrug dra. Maak seker dat die woord van die Here inslag vind in jou hart, sodat daar goeie vrug sal wees, en ek en jy die seën van die Here kan ontvang. Dis so maklik, it is become so easy, in the time that we live, to go astray and not even be aware of it. Dis so maklik om verstrengel te raak in die dinge van hierdie wêreld, en te dink ons is nog steeds op die regte pad. Maar intussen kan ons die pad lankal byster geraak het. So vanoggend, voordat ons begin, ek moet hierdie met almal van ons deel, dat ons sal seker maak, wat doen ons met die woord van die Here? Koop ons die tyd uit, spandeer ons tyd met hom, wat maak ons met die water wat ons ontvang? Goed, so kom ons blaai na 2 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 1, en ek lees vir ons, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God,
an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now it is God who has made us for this very purpose, and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. En ek en jy moet weet dat hy praat met die kerk. Praat nie met die wêreld verlorenes, ongelowiges nie. Praat met my en jou gereddes, deel van die liggaam. Vers 11. Since then we know what it is to fear the Lord. Since then we know what it is to fear the Lord. We try to persuade men. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. We are not trying to commend ourselves to you again, but are giving you an opportunity to take pride in us, so that you can answer those who take pride in what is seen rather than in what is in the heart. If we are out of our mind, it is for the sake of God. If we are in our right mind, it is for you. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ Jesus and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might be the righteousness of God. 'n Hele hoofstuk en ons lees net tot sover. Ons is nog steeds besig om te gesels oor die vrees van die Here, en as die wil van die Here daarby is, sal ons volgende week klaarmaak daarmee, en dan is ons in Paasfees. So, the fear of the Lord, today we need to know the fear of the Lord safeguards our future. The fear of the Lord is our future. Last week, we mentioned that if you're not in a head-on collision with the enemy, you're in danger of running alongside him. Jy dalk in dieselfde rigting as hy beweeg, en reg in sy planne vir jou lewe. We also said that the fear of the Lord frees us from the fear of man. And the fear of man enslaves us and is removing our ability to fear God. So ons het al baie gesels oor die vrees van die Here, en ons gaan vanoggend aangaan. But I want us to see the fear of the Lord as foundational. Dit is die fondasie waarop ek en jy moet bou. Dit is Jesus Christus. Dit is Jesus Christus. Ek en jy kan die Heilige Gees, Jesus Christus en God die Vader nie skei van mekaar nie. Hulle is een. Amen. Ons stem saam. Verstaan ons dit heeltemal? Ek dink nie so nie, maar ons glo dit, want die woord van die Here leer dit vir ons. Die Bybel leer ons van die sewevoudige Gees van God. Dit is die Heilige Gees, wat een is met Jesus Christus en die Vader. En daardie laaste een is die Gees van die vrees van die Here. En die Bybel leer ons dat his delight was in the fear of the Lord. So dis die fondasie waarop ek en jy moet bou.
Wanneer ons graad RR toe gaan, ek skool toe gaan, was daar nie graad RR nie, dit was graad 1. Jou mamma moes jou voorberei by die huis, en jy moes ten minste jou naam kon skryf as jy by die skool kom. Maar vandag se graad RR en RRR, daar's 'n rede hoekom hulle vroeg begin, en dit is alles om ons voor te berei om te kan studeer. Veronderstel ons kom op universiteit en ons kan nie lees of skryf nie. Sal dit moontlik wees om te leer dan? Of om die curriculums klaar te maak en om te kan gradueer as 'n dokter of as 'n wat ook al? Dit sal onmoontlik wees. Dis die rede hoekom ou by die begin. As ons 'n gebou bou, is dit so noodsaaklik dat ons die fondasie reg sal lê. Want as ek net bou op die grond, miskien sal die huis staan, of die gebou of wat ek ook al bou, hy gaan staan vir 'n paar dae, miskien weke, maande, ek weet nie. Maar met tyd, soos die reën kom en daar maar bewegings is in die grond, sal daar begin krake wys. Dit sal begin sigbaar word en sigbaar wees dat daar nie 'n ordentlike fondasie gegooi was nie. En dis presies wanneer ek en jy ons lewe begin bou sonder dat ons verstaan oor die vrees van die Here, ons geestelike lewe. It's why so many people fall away and so many people turn their back on the faith. Because I believe that they have never really understood or tried to understand the fear of the Lord. Daaroor is dit nodig dat ek en jy die vrees van die Here moet aandag gee. Ons moet. En ek weet ons is nou al van die begin van Maart maand af besig en ons is al amper middel April. En ons kan nog oor hierdie topik aangaan tot die einde van hierdie jaar. En dit sal nog nie genoeg wees nie. God is so groot. Hy is so groot. We will never be able to fully comprehend His goodness, His mercy, His grace. But we need to spend the time. And to begin to understand what and who we deal with, we need the wisdom of God. And in Proverbs 9 verse 10, we've read this verse so many times. Is there somebody that knows what it stands? What is written there? And the knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dis wat ek en jy nodig het om te kan begin verstaan wie ons aanbid en met wie ons te doen het. So daaroor is die vrees van die Here so belangrik. And if the church at large, and even this congregation, if we do not understand this, the growth which is spiritually but also in numbers will be limited. Want as ek en jy nie die vrees van die Here verstaan nie, of begin verstaan nie, gaan ons nie verstaan oor gehoorsaamheid nie. Beteken ek en jy gaan nie disippels maak nie, wat beteken ek en jy gaan ongehoorsaam wees en die kerk gaan nie groei nie. Is dit nie so nie? Dit is nie omrede ek en jy die kerk bou nie. Jesus is baie duidelik, hy sê hy bou die kerk. Maar ek en jy, hy doen dit deur ons. Ons moet gehoorsaam wees om disippels te maak. Ons moet gehoorsaam wees om te doen wat hy vir ons sê. So therefore, we need to understand. And like I mentioned, I believe this is the reason why people fall away and abandon the faith. Because they do not have a desire to get to know Jesus. I believe, and I know for certain, if we would put the energy into our spiritual lives, the same kind of energy that we have put in when we have met our wives and girlfriends, there would be a different church today. Worldwide. As ons maar net die tyd insit met Jesus, vergelyking met die tyd wat ons ingesit het, of wat ons vandag nog insit met ander verhoudings. Mag die Here ons help, mag hy dit in ons openbaar, dat ons hom sal soek bo alles. One thing that should stir in us a holy fear for God is the fact that we will be judged one day. We will stand before God, that we need to give an account. En ek het hier gelees, het vir gesê dat hy praat met die kerk, hy praat nie met die wêreld nie, hy praat nie met ongelowiges nie. Daar is 'n oordeel vir die ongelowiges, die sonde, dat die feit dat hulle nie bekeer het nie, en die feit dat hulle Jesus Christus nie aanvaar het nie, maar vir my en vir jou, it's a different kind. It says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him, so dit beteken, ons gaan eer ontvang, wat ook al, may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Whether good or bad. En hierdie sleg praat nie van sonde nie.
Want my en jou sonde is veronderstel om weggewas te wees. Ek en jy is veronderstel om klaar te gemaak het met sonde. Sonde, en ek praat van aanhoudende sonde, willful, daai sonde wat ons vasgevang het in die verlede. Dis die sonde waarvan hy praat. Ek en jy, en ek moet dit weer sê, ons kan nie sê dat ons is sonder sonde. Die woord van die Here sê, as jy sê dat jy sonder sonde is, of jy dink soos jy leenaar, die waarheid is nie in jou nie. So ons maak foute en ons doen sonde, maar sonde kan nie hou vas op jou nie. Dis nie veronderstel om hou vas op jou te hê nie, want dit is weggevat. It has been removed from you, as far as the east is from the west. In another place, he says, I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Dis waar ons sondes moet wees, weggevat, verwyder van onsself. So we will not be judged for our sins which we have repented for. And repentance again means, bely en laat staan. That's true repentance. Dis nie vandag repent ek en môre repent ek en oormôre repent ek nie. It's repentance done, dusted, I'm done with that. Because the Lord has set me free, and whom the Son set free is free indeed. That's true freedom. So what will this judgment be about? We will be examined regarding how we lived our lives here on earth as Christians. As kinders van God, ons lewe gaan geoordeel word, hoe ons gelewe het. And the bad means, the things we did wrong, so hoe ek opgetree het teenoor ander, as ek nie vergifnis daarvoor het nie, but also the things we did not do. Ons sien so baie, die moets en die moenies, mag jy dit nie, ja, maar ek moet hierdie so doen. What about the things which you are supposed to do, which you are not doing? Those are the things we will also be judged for. But there's a verse that I see here, Paul has given us a reason to keep on going. He says, knowing the terror of the Lord, because we know the fear of the Lord, we continue to persuade men. Maar Here, jy vrees van die Here verstaan. And this is what I mean by the fear of the Lord will become your motivation for what God has planned for your life. That is how the fear of the Lord is your future. That is how the fear of the Lord is your future. Omrede ek en jy die vrees van die Here verstaan en weet dat daar 'n dag gaan wees wat ons voor God se troon gaan staan en antwoord gee vir alles wat ons gesê het. Daar selfs so skrif wat sê dat ons gaan rekenskap gee vir elke woord wat ons gegee het. En omrede ons dit verstaan, dit motiveer ons, of omrede ons dit weet, dis veronderstel om vir my en jou te motiveer, om reg op te tree, dag in en dag uit, Jesus te soek, en te lewe, volgens wat hy wil hê ons moet lewe. To allow the rain to produce a good harvest on the soil. His likeness, that's what we're working towards. One goal, and that is to become more like Jesus. You shouldn't have any other goal in your life, higher and greater than this one, to become more like Jesus. To become more like Jesus. It's what you and I need, more than anything. We need that. Because we were created in His image, but we grow into His likeness. That is the soil which needs to be tilted and worked, so that when the seed comes and the rain falls, there be a good harvest. There are three images present in a man's life. Number one is the perceived image, what others see in you and the idea that they have of you. And then there's the portrayed image, that is what you want them to see, what you want them to know about you. But then there's the actual image, who you really are before God. And I want to tell you that you cannot let God perceive something of you which is not true. You cannot portray an image before God which you want Him to see, and how you want Him to see you. You are before God only in original condition, as ek het so kan sê. Presies hoe jy is, want ek en jy kan nie voorgee vir God nie. Dis onmoontlik.
Hoekom? Want die woord van die Here leer ons, alles is openbloot voor hom, met wie ons te doen het. Voor hom, aan wie ons moet rekenskap gee. Ek en jy kan nie voorgee nie. Ten minste nie voor die Here nie. Het is maklik om mense te voel. Het is maklik om mense 'n storie te vertel. Het is maklik om voor te gee voor mense. Maar voor God. En daaroor moet ek en jy weet, dis beter om te wees wie ek en jy werklik is, voor die Here. En toe te laat dat hy ons verander en binne ons werk, as wat dit is om voort te probeer voorgee, en 'n leuen te lewe. This actual image, this genuine image is how we will be standing before God on this judgment day. Daar's niks wat jy kan voorhou nie. Daar's niks wat ek en jy kan voorgee nie. Daai dag, en selfs vandag, sien die Here ons soos ons is. En daai dag gaan ek en jy rekenskap gee vir wie ons werklik is. We should be the express image of Jesus. Freedom is found in living according to the truth. What is the truth? This is the truth. This is the whole truth and nothing but the truth. We should be avoiding self-promotion. We should be avoiding self-preservation. Our actions so often is linked to self-preservation. Hoe ons optree en wat ons sê, sodat ek bevoordeel kan word, sodat dit vir my beter kan wees, sodat ek kan klim in die lewe, waar dit ook al is, werksplek of waar ook al. Self-promotion and self-preservation. You need to know and you need to be reminded of the fact it's never been about us. It's never been about you. It's never been about your position. It's always been about Jesus. It's always been about Him. We find the origin of self-focused behavior in Adam and Eve. Onmiddellik, toe hulle oë oop gegaan het, toe hulle sonde gedoen het hulle oë oop gegaan, and they suddenly felt shame. Genesis 3 vers 7. Suddenly, they were so aware of their shortcomings. And what did they try to do? They tried to cover it. They tried to cover their shortcomings. For them, it was their nakedness. But for us, it might be something different. If I'm self-focused, then I'll seek to project an image that will cover my shortcomings. Ek gaan probeer voorgee wat ek dalk nie is nie, om te beskerm dit wat ek sien as my tekortkominge. And then we start to compare ourselves with one another. And when we do that, we are using the wrong measuring line. Because we should be compared to Jesus. Why? Because it's about Him. We want to grow after Him, become more like Him. Jesus gave His life to free us from slavery. Because if we want to conform to someone else, that's slavery. Paul says that I'm a slave of Jesus. I'm a slave of Him. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Sal ek gou daarin blaai. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 12. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. Hulle doen dit verkeerd. Hulle doen dit verkeerd. So we should not compare ourselves. We should not commend ourselves. This is the mirror. Die Bybel leer ons baie duidelik, hierdie is die spieël. Hier is waarna ek en jy moet kyk. En nie wegloop en skielik vergeet nie. Maar hy sê, we need to look into the mirror intently en aanhoudend om te sien wie ons werklik is in lig van Jesus. And allow this to shape us. Allow this to change us. We should not start to self-promote and self-protect
It all starts with the intentions. En hierdie is die gedeelte wat ons baie keer mis. Ons fokus baie keer op die fisiese dade, dit wat ons doen, of nie mag doen nie, die sondes en dit wat die Bybel reguit aanspreek, wat ons makliker verstaan. And we miss this one sometimes. The intentions of our heart. The intention of our heart. Jy sien, die Here sien binne ons hart, dit wat jy nie eens weet nie, weet hy. En hy vereis selfs eerlikheid in the innermost parts, daar waar dit so diep in ons hart is, waar niemand van weet nie, daar waar die perfekte sonde gepleeg kan word, wat niemand van weet nie. Praat van mense. Maar ons moet onthou, alles is oop en bloot voor die Here. Daai intensies van ons hart, is wat voor die Here is. En dis waar die begin is van self-promotion, self-protect, self-elevation, to compare ourselves with others. Our reputation is what we will protect. Reputation. Want dit is vir ons belangrik wat mense het van ons dink, is dit nie? Sommige voel so. Dit is belangrik hoe ander my sien, is wat die wêreld ons leer. Because our efforts these days focus on appearance, it focuses on status, it focuses on titles, popularity, it focuses on acceptance, it focuses on reputation, and so forth. Dis I want to say that's the fear of man. Dis die gedeelte waar ons volgende week gaan gesels. But this is not what will be examined at the judgment. I would rather say this is what will be examined at judgment day. Dis die goed wat oop en bloot voor die Here is vandag. En dis die goed waarvoor ek en jy gaan verantwoording doen. Waarvoor doen ons wat ons doen? Hoekom kom ons by mekaar? Is dit om gesien te word? Waaroor help ek iemand anders? Is dit om rede ek gehoorsaam wil wees aan Jesus, wat vir my gesê het, om te gee, wat in my hart werk? What are the true intentions? What are the true reasons why we do what we do? En ek wil dit so ver vat soos, is the time that I spend with the Lord really because of Him? Or is the time that I spend with the Lord just so we can have a good service again? Just so we can practice the music and practice die musiek, ons oefen dit mooi, gaan deur hierdie boodskap keer na keer, spandeer tyd met die Here, waaroor gaan dit eintlik? Is dit sodat ons 'n lekker tyd kan hê, of gaan dit oor die hart van Jesus? Gaan dit oor die hart van Jesus? And it's one of the things that the Lord challenged me with. Is it really about Him? Or is it about the Sunday service? Because if it's not about Him, this is nothing. If we miss Him in a service like this, we miss everything. Because it's about Him. And my prayer is truly that the Lord will show us these things. That we will truly fear Him for who He is. And fear, I'm talking about the awe of God. Laas week het Mike vir ons mooi verduidelik weer, nie nodig om bang te wees vir die Here nie, want dis nie wat hy soek nie. He wants us to revere Him. The awe of God. Staan ons werklik? Do we really stand in awe of Him? One thing that we must know is that the decision at this final judgment day is eternal. The judgment is final. Hebreërs 6 vers 2 praat die skrywer en hy sê eternal judgment. So dit wat Jesus daardie dag besluit, die troon sit en hy besluit wat ook al die oordeel is, dit is finaal. Dis finaal. 2 Corinthians 5 verse 10, for we must appear before the judgment seat of Christ, that we may receive what is due for the things done in this body, whether good or bad. So weer sê ek, ons sondes is skoon gewas, is van ons verwyder so ver soos die ooste, en die Here sê, hy dink nie eens daaraan nie. Is dit nie amazing nie? Daar's 'n Psalm wat sê, blessed is the man whose sins the Lord does not count against him.
And I first want to say that's me, I'm blessed. Because my sins will not be counted against me because of what Jesus did. En daai is genoeg om vir my en jou vir elke oggend 'n huppel in ons stap te gee. Om te weet dat as dit vandag my laaste dag is, en ek voor Jesus staan, en hy sal my sondes nie teen my hou nie, want Jesus het dit gedra. Hy het die vloek gedra. We as believers will stand before him, to whom nothing was ever hidden, and we have to give account for all we have done. So in essence, what we do with the cross will determine where we will spend eternity. So dis die heel eerste keuse. Wat doen ek met wat Jesus vir my gedoen het? Aanvaar ek dit? But the way we live as believers determine how we will spend eternity. Daar's 'n rede hoekom daar 'n oordeelsdag is vir die kinders van die Here. Is dit nie? Want as dit nou maar net by die besluit van die kruis gebly het, waarvoor moet daar dan nog 'n oordeelsdag wees? Dit sê vir my dat ek en jy moet mooi oppas hoe ons lewe as kinders van God. Want dit beïnvloed hoe ek en jy gaan die ewigheid spandeer. En ek sê nie dat ons 'n ewigheid sonder Jesus gaan wees nie. As jy in Christus is, jy 'n nuwe mens, behoort aan hom. Maar in die ewigheid, in hierdie lewe hierna, ek glo nie dat dit net een lang worship service gaan wees. Ons vir ewigheid net gaan liedjies sing nie. Ek glo nie dit nie. As jy Openbaring lees, sal jy 'n idee kry. Ek dink nie iemand gaan ooit heeltemal 'n vol prentjie hê van hoe dit gaan wees nie, maar die Here is duidelik oor dit. En ek glo dat hoe ek en jy hier leef, die vrug wat ons toelaat in ons lewe, wat ons doen, gaan bepaal. En ek wil dit uitdruk in layman's hoe ons gaan gebruik wees in die ewigheid. Wat ons gaan doen. Daaroor is dit belangrik dat ek en jy getrou sal wees. En ek wil hierdie gedeelte vir jou voorhou, 1 Korintiërs 3 vers 12 en 13. Sal jy gou daarin blaai? (1 Korintiërs 3 vers 12 en 13). Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. So ek en jy is die bouer in hierdie setup en hierdie skrif, en ek en jy kies met watse materiaal ons bou. Dis wat hy sê. Gold, silver or jewels, en dan die ander wood, hay and straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Daai is 'n skrifgie wat ons nie altyd raak lees nie. Of wat ons nie altyd dalk oor wil dink nie. Dis hoekom ek sê dis belangrik wat ek en jy op aarde doen. Met wat, want alles wat ons doen is ons besig om te bou. We are building in everything we do. In everything we say, we are building. And that's how we should perceive our actions during the day. What am I building with now? Am I building with gold, silver, costly stones? Or am I building with wood, hay, or straw? So the gold, the silver, and precious stones, what do they represent? They represent the selfless lifestyle to build the kingdom of the Lord. Selflessness. Where you say it's not about me, it's about Jesus. Waar die eie ek gesterf het, en waar dit nie meer belangrik is wat ander van jou dink, en wat ander van jou sê nie, maar wat dit vir jou belangrik is, wat Jesus van jou dink. En waar dit vir jou belangrik is om te doen wat hy gesê het. That is gold, silver and costly stones. So the wood, hay and straw is a life lived selfishly. Dis die kind van God wat steeds lewe vir sy eie gewin. Wat kan ek daaruit kry? Wat is daarin vir my? And it seems impossible for a child of God to live this way, but it's true. Hoekom sê ek so? Want ek en jy moenie vergeet van die sondige natuur wat altyd by ons sal wees nie. Altyd. Solank ek en jy in hierdie wêreld is, sal ons 'n stryd hê teen sonde. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Moenie vir een oomblik dink dat jy is gevrywaar van dit nie. None of us.
is free from that. Vyand sal altyd kom en ons aanval. So daaroor moet ek en jy seker wees waarmee ons bou. Listen to what Paul says next in verse 15. And this is the one that should put the fear of God within us. 1 Corinthians 3:15, but if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. So jy as kind van God gaan gered word. Maar daar gaan groot verlies wees. Groot skade. En vir my, ek is nie 100% seker wat Paulus moet dit sê nie. But I don't want to find out. I don't want to find out. I rather endeavor to build with gold and silver and costly stones. En dis elkeen van ons, dit moet elkeen van ons begeerte wees, sodat ons voor ons meester kan staan en kan hoor, well done, good and faithful servant. And on this judgment day, when the fire will test all the works, that the work that we have done, that we have built here on earth, which we have worked in the kingdom of the Lord, that it would remain standing because of Jesus, because He's so worth it. He is so worth it. The builder will be saved, but there will be a great loss. You see, holy fear keeps us alert to kingdom responsibilities, as well as any false motives and behaviors, which brings damage. Ek en jy moet Jesus soek. Hoor vandag, as jy alles vergeet wat ek vir jou sê vandag, hou net hierdie soek Jesus. Want as jy Jesus soek, sal hy hierdie vir jou wys. He will reveal Himself to you. Ons moet nooit stop om dit te doen nie. Ek het 'n waarvrag vol skrifte oor die vrees van die Here, en ek net so 1 of 2 of 3 vir julle lees. Ek gaan nie deur hulle almal gaan nie. Maar hoor hierdie ene in Deuteronomium 6 vers 24. Jy hoef nie dit op die bord te, of jy kan as jy vinnig genoeg is, Michael. Deuteronomy 6:24. So the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God, and now He gives the reason why, for our good, always, and for our survival, as it is today. It's why I say that the fear of the Lord is your, wat ek gesê is jou toekoms, nee? It is your future. Die Engelse woord het nou net weggeraak vir 'n oomblik. The fear of the Lord is your future. It safeguards us. It safeguards our future. And here in Deuteronomy it says, it is for our survival. Psalm 31:19. How great is your goodness, which you have stored up for those who fear you. There's so much goodness and blessing for those who fear the Lord. Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. Psalm 34:7. Ek skip sommer so 'n klomp. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He rescues them. Daar's beskerming in die vrees van die Here. As ek en jy hom vrees, as ons hom sien vir wie hy is, en hom soek, en begeer dat hy homself aan ons sal openbaar. Proverbs 15:16. Better a little with the fear of the Lord than great treasure and turmoil with it. Dis beter om niks te hê in hierdie wêreld, maar jy het die vrees van die Here, en jy het hom. Hoekom sê ek so? Because everything we see is just temporary. Dis alles net tydelik. Hierdie gebou, elkeen van ons se liggame, alles wat ons is in hierdie wêreld, is alles net tydelik. Luke 1:50. And His mercy is upon generation after generation towards those who fear Him. Gaan die laaste ene gee, Maleagi 3:16. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it. Hoor jy wat hy sê? Wanneer ons wat die Here vrees, dit trek die aandag van die Vader. As ons by mekaar kom, hy sê, and they got together and they spoke to one another,
And the Lord gave attention and he heard it. And listen to this. And a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who esteem his name. I don't know about you, but I want my name in that book. I want my name to be written in that book. I want the Lord's attention when we speak together because we fear the Lord. And this is what the Lord says. They will be mine, said the Lord of hosts, on the day that I prepare my own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Which means those who fear the Lord will be spared. Sal gespaar word. Kom ons sluit die oë. Gracious Lord and precious Holy Spirit, I pray that you would open up your word for us. And what we've heard today, may it fall on fertile soil. And as you say that the rain will often fall on this ground, please will you help us to produce the right harvest so that you can be glorified. Please, Lord Jesus, help us. We need you. We love you. Thank you for your goodness and your mercy. In Jesus' precious name, amen and amen.